Кыйы өрөгөй күнін бұйыл әме бүтін дойду дүнен толору тыыннан болбаққа оларан сүрәқбетінен долгуя үйері көті күйтебет. Бұйыл сұнтардар ымайын 90 күнін араз қабаннақ проекторынан көрсөбіт, оны кытта алдыңаға сұлыс белеләқ нерей түрен сөқтірді. Бартыған клуб үләйті Роман Амонов, онна оператор Ярослав Филиппов кыйы күнін қаннық өрөгөй күннерден ордық көтеллер. Бу күнгә кинлер 2 болан 4 жыл аннара төтөрүттәбит проекттара кийини долгутар, уядытар, теттик кийинелере сүрәктенер. Хылын айыманык тахараны хепетеби битен кетече отоска ким долдубат тохтум долдубат ден кетехиле шугай багай ролик тахарбыт аспыт сылга боллаганан эме шугай багай ролик тахарбына YouTube каналга Роман Амонов ден каналга кирен көрөрүң. Онтон сунтарда искусство скота сунтар бастыгы төмөрдө скотын кытта бастан мюзикл онтон кийине концерт. Аны быйыл быгыр агарда клиптеак социальный теттик кийинелери белемнилер. Аби уларытанмыт социальный роликтер улубут, он ол быгыр атын коллективтар бәлере видео роликтернан бу улу кыйыны ухансы бүтүнлөргө анамыт үрелери толуруктар. Төһө да хорона хамсыгынан кыйы күнө өрөгөйдөктүк белейдеммедер. Куяр этиминнөңө албан ата бойыттар бытын ахтар ханыр үйеле олилер тиин быспакка бүкүн таксыктыра. Оны кытта хунтардар 2 бойын халлаттыры жоруй үрдүк атыгар төһриге үлени ыгтабыт. Хевескоюз героин атыгар Петров Егор Константиновы төһөр беттера раппыт үле бар быта раппыт. Оганы ман кыллы бакка хаджар. Онтан билеген Россия героя деңгә Хевескоюз эстебитнен Россия героя деңгә төһөргә үле хамна семья бара хаджар. Өссө бирҗикти аллыган элегер үле онна кыйы күнү уруйдан сулус онна холу белелек нерей төрен кең сәңәрини ылла. Бу кеннигер сулустак, анна бу холуптак. Жолло хологот үстәбит эхелер битигер, эбелер битигер сүгүрен, жебит аттыгар керестебил төлөнүн уматыгын. Аттак бойуттан метреттерин төннүк бүтүгер ол бурбутугар ийлен бу баалар ден кен тутта көрдөрүң. Мария Гавлянова, Радомир Сергеев, Сахатинете Сунтар.